Uyu ni muci wa ciana uri ukoragwo rungu rwa muthikabu Wilson Kigen, kuria mwana uyu uria ukoretwo kuonekana kwa ihinda ria mwaka umwe na mieri kenda akoretwo agikara. Anaitwa nani? Unaitwa nani? Kigen uria ni muramataga muci ucio wa ciana augite amukirire mwana ucio kuma kuri maabithaa a borithi mweri wa 6 mwaka muhituku, na ona thengia ya gukorwo ari na marua ma kuramata muci ucio githagathago ni kiyumiritie kuria aroririo ni maabithaa a borithi ona nie marua ma muci ucio. Mimi si hivi watoto. I don't kidnap children. I don't, but I care children because the children are human beings, and because of a religious that I believe is that I have to take care of them. Ona kuri oguo nyina wa Kahii gaka necoketie ngatho kuona mwana wake ari omugima na guthirwo ni ihoru ria kuria murio akoragwo ku. Na mimi naye ninajipa tu moyo juu nilibaki upweke kwa nyumba, sikukuwa na mtoto yoyote. Sasa nasema hata nikigonjeka nasema sasa huyu mtoto angekuwa ningemtuma ni maji aniletee. Sasa nakaaji kama mtu ambaye hakupata watoto. Grifotera Kamau TV, rito lako ni Mwihaki wa Kamau.